Tigasat. Napalabas, nagdanag ni Ariela idi nakita na anak asira ti kumpanya ti amiga na nga agnagan iti Antonia. Isu ngay nawagan na daytoy ket nakuna tinaud-udi an naladaw dalaeng anaglukat. Iti panagsubli ni Lovely wenno labang iti syudad, pinalutpot ni Panyang daytoy maipapan iti mapaspasamak iti bantay nga ayan da baliko. Kabayatan na, binagaan met ni Anaya ni Monray ano mabalin saan na apakibyangan dagiti trabaho ti balasang iti balayda. Gapo iti dayta, nasair tirik na ti baro, ket kinasarita na ni Panyang. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Concern laeng kan ka ni Anaya, Barok. Ha? Di na siguro kayat ngagbanog ka. Iso adi na kayat ngagtrabaho ka, Monray. Mabainak mo't nga rod. No awan ti aramidak iji balayda, nana. Nang runak at makipagnanaedak lang iji balayda. Ay na, numabain ka ngagnaid ijay. Nawaya ti abong-abong ko, Monray. Mabalin mo ti agnaid ijay balay no kayat mo. Ha? Uray agnaid kay tagnanayon ijay. Awan ti problema kanyak. Kasladyak mo't kayat ti maisina kini Anaya, nanapanyang. Kunamot amabain kan nga agnaid ijay. Kababain kan ka, nana. Saan tamit nga kabagyan? Saan mo matakab kabagyan damal yung kan Anaya Saan ka de? Ha? Barok, nasaysaya at matlaeng no mailasin ti pagnaedam. Tadi mo laam mo ti maibaga dagiti tao. Uray ko man no saan kayo nga agayan ayat kan ni Anaya. Kwa. Saan ka mo't abaybayan kat, Barok? Natalgad ka ije abong-abong ko. Panunutak pa yan na imbagday ta. Kun amangan no saan nakapalubusan ni Tata Malyong. Ay palubusan na kadayjay. Basta siyak ti makisarita ken kuana. Ni Anaya, amangan no di nakpalubusan. Kasaritam anaimbag Tulungan ka makisarita kadakwada, Monray. Alan, Barok. Padasak man mo, ti adda anak na. Ha? Sika nga minan ti imbilang kong anak ko, Monray. Mabalin ka, de? Ay, mabalin nana. Isunalaang tadyak pa'y madesisyonan day ta. Damagak pa'y ada Tata Malyong. No palubusan dak makipagnaadkan ka wano saan, nanapanyang. Sorry, iti kasya pa nagsaokan ka, Monray, ha? Sapay ko mata maawatan na. Para matlaang kan ka ti pampanunutak. Diyak kaya't nga abuswam ti bagim nga trabaho. Anaya. Saan na ka di akagura, Monray? Ay, saan Maawatan ka, Anaya. Agyaman nak no kasta. Basta dayto iti isaksak mo iti panunot mo, ha? Amin nga ibagbagakan ka, ket para iti pagsaya atam dagita. Wen, Anaya, maawatan ka. Sigurado ka, ha? Saan nakakagura? Saan? Kat, timat may papan iti ibagbagan ni Nana Panyangkan ka. Sikat ti mangadang iti dayta. Ta sikat ti masaknan iti dayta. No anya ti pangadang mo, isungarad ti masurot. No kayat mo ti sumurot kini Nana Panyang, okay lang ang kanyak. Ngam no kayat mo ti agtali na dito'y balay, okay lang ta kanyak. Saan ka kayat apanawan, Anaya? Monray. Agtali na aldak dito'y balayo, Anaya. Ay, nawaw. Ure palubusan minimon ri asumurot ken ka, Panyang. No di namat kayat. Ay,
Awan ti mabalin mi ay nawaw. Malyong, por delikadesa. May mayat no agsina damon re kan anaya iti pagnaedan. Ay nawaw. Nang runa kat babae jay anak mo. Ay nawaw. Awan mo't dakis ngar aramidon da. Natanang ni Munray, panyang. Padak ang natanang day jay. Ay nawaw. Amok adakkel ti panagraem na iti anak ko. Iso ana talikak lata nga oray duwada lang agkuykuyog no kwa. Ay nawaw. Ay, tingarod sa ti tao, tiliklikan tayo malyong. Amuda nga agayan ayat da anayakan monre. Amangan no anya ti panunutan da. Ay nawaw. Iso ano siyak ti masurot. Nasaysayaat. Ngagsina da pay laang iti pagnaagdan. Daytoy akat suwestyon ko laang malyong. Panangisakit laang. Panyang. Iso atulungan da ka mga lukoy ka ni Monre. Di kay madanagan. Jak baybayan ni Monre. Anyat makunam iti daytoy. Anak ko ay nawaw. Da kayo man tatang. Tano siyak lamay sa. Adamot punto ni nana panyang iti na ibagana. Ngam ni Monray ti ayan ti problema. Ay, huwan nga raw, day nawaw. Numabalin, di na kaya't ti pumanaw dito'y balay. Narigat mat no pilitan tayo. Taamangan ni ibagana apapapanawon tayo. Huwan nga raw da, ay nawaw. Mas daawak lang ang tatang. Takas laag pilit ni nana panyang amang yawid kini Monray. Ha? Ay nawaw. Saan namat akap-kapin ano? Ngam apay akasla nakapat pataglaunay ni Monray kan kuana. Kuna namat nga yung bilang na kano napudpud no nga anak na ni Monray, anak ko. Ay nawaw. Awan ngamin anak na, iso ang maawatak. Una, ngam iso ti makakaadang agdisdesisyon para kin ni Monray. Ay nawaw. Kasya ngamin na talaga ni Nana Mapanyang anak ko. Managtulong. Padatalaan ako rapay nga managtulong day jay. Oh, kita amti kabsat ni Madam Ariela ani Sir Samuel kat tinulungan na pay. Kat saan namat akap-kapin ano day jay. Oh. Sa bagay matkat di Ay, talaga lang arod ang managtulong ni Nana Panyang, tatang. Munray, kaya't mo ayat isumurot kininana Mapanyang. Uray saanan, Tata Malyong. Padasim mo't atag na iti balay ni Nana Mapanyang barok. Tapno mabaliwan mo't taglawlaw mo ay nawaw. Tata, Ay, kaya't mo takaduin ka? kaya't dak ako yugain, Tata Malyong. Iwan na. Kayat ko abarok. Mapantay di balay ni Panyang ay nawaw. Agnaid ta iti oray sumagmamanulaing nga aldaw ijay. No kayat tyo, da kayo langan ti mapanijay. Tata, tasyak ti agbati. Anya ay nawaw. Kayat mo, Tata? Ay nawaw. Sika nga ron ti ibagbagan ni Panyang agnaid iti balay na. Ita, siyak ti paon maw ay nawaw. Wan tamadlaw mo't asika ti magagaran ang mapanijay. Ay nawaw. At tamadlaw ko kan ka, Tata Malyong. Ay nawaw. Anya nga ita baro kamadmadlaw mo ay nawaw. Crush mo ka din ni Nana Panyang? Ay, Monre ay nawaw. Dilay pagbagamay. Intun adda makangagin ka na. Kanayon ko ngami na masiputan, Tata Malyong. Adda ni Nana Panyang. Kita makanayon ti rupa na. Kung masiputak pa'y akinidayam idi. Ngamsaan na ka nakita. Anya? Oy. Ay nawaw. Sika, Monray. Palpaliiwan na gayam itilimod Maliplipatak lang nga damagan kan ka. Ngam, pudno ka di akras mo? Ha? Ay nawaw.
Di ka malmat. Tila damdamagamit. Ay, nawaw. Tila nagturturunganan ti saritahan ta. Ay. Angeli, sa di naman ang tinapanan ni Mami, Rimwar, kanayon manan nga awan dito'y balay. apay ay alapdam iti kayat nga aramiden. Manipod dimtang ka iti biyag ni mami. Limitadon ti garaw na gapuken ka. Ha, Pakibiyangan mo't amin nga aramiden nan. Ultimo ti irurwar na, pakibiyangam. natural. Asawak ti inam, Angeli. Dakkel ti karba nga kamakibiyangkan kwa na. Diyak mo ti sasawam. Talaga abasit lang ang tinabatbati a pasensya para kang ka, Angeli. Basit lang. Ha? Nay, di ka na ka? Ha? Hello, kanakan. Ulitag, ada ka dita ni Cleopatra. Ay, ada kanakan. Awawagak amin di cellphone nang ngamjakmat makontak. Anyat ibagam kinkwana ya, kanakan. Importante. Ala, itad mo kan kuha na ta cellphone mo, takasaritak. Ay, nakaturog kanakan. Ringam Anyat ibagam aya. napatag nga rod, ulitag. Ay, ibagamon kanakan. Sakton ti mangibaga, inton makariay. Ringam biitan, ulitag. Ay, agungay kanakan. Ungtan naktumanag. Saan? Basta ibaga masyak. Ay, suray kanakan. Ungtan nak. O sige nga rod, baliwag tulangan ti umawag ng madamdama. Bye. Bye, kanakan. Ay, makapaata pa talaga. Apay ngay, adi na ibaga kanya. Anya nga tati ibaga na ni Cleopatra. Aw, ay. Mapansamit din ti atap kaw. Kursunadan samit ni Roko ni Cleopatra. Aw, di nakpadpadasin day jay akanakak. Tauray ka anakak. No traidurin na. Hay, jak atrasan. Nang runa no may papankinyayat. Ay. Di nakpadpadasin day jay arukaw. Sapay lang kuma. Tapalso ti atap kaw. It was all part of God's plan, my love. You are my woman, and I am your man. It's all part of God's plan, my love. Joining our hearts till death do us part, living forever God's plan, living forever God's plan. Ay, ayos! Side bay mo rin. Ay, nawaw. Ay. Nay, adda kayo matgayam di tamalikudak. Tatamalyong. Itayak pa'y dito'y agdengdengeg at iti kanta mo rin. Ay, nawaw. Ala. Ituloy mo tagkanta. Ala, kababain. Agtal na kamamat mo rin. Kababain nga bagbagamat dita. Ay, nawaw. Kaslasan ka, sigod nga entertainer, bar. Manipod na operaak. Kasla mabainak matan nga agkanta iti kaaduan ti tao. Kaslawan matan ti turod ko. Ay, nawaw. Agtal na ka man mo rin. May kawa ka lain, tanabayag adi ka nagpabuya. Angam no may ruwam kan tumaran akat mayatin. Ay, nawaw. Tata, Ay, nawaw. Ay, nabarok. Mayat manen ti busis mo, makakanta ka manen, Ay, nawaw. Ay, na, makapailiw ti busis mo, munray. Ay, may saman pa yakan tabarok. Request tinataengan. Ay, nawaw.
Mabainak, tata. Alan kanta man tay paborito ka kanta. Daytay nga'y kanta nga, And I love you so. Si kan ati mangkanta, tata Malyong. Ha? No adda request tinatangan, adda mat request ti baro akas kanyak. Ha? Kantaom dayta. Ay nawaw. Siyak man ti ipasubo mo. Sige. Gitara anak nga rod baraw. Aham. Sige, tata Malyong. Hahap. And I love you so. Ay nawaw. The people ask me how. Ay nawaw. How I live till now. I tell them I don't know. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Ay, nawaw, gusto na mo rin. Hello, amiga. Sa dinutayan mo? Okay. Kaya't ko lang ibagakan ka. Amangan nga minusaan kang updated. Agi pa nga to kami manan iti interest itabulan. Wen, para kada kayo ti aramidak. Para iti pagragsakan nyo. Okay, sige nga Rod. Bye, amiga Ariela. Pakaragsakak. Anaam-amok dayjay nga Ariela. Napintas latta da ito resort. Kat nagasgasano, kukwak da ito'y. Ken, saan lang nga da ito resort? Ado pa iti sa ni Juan ni Ariela. Mabukudak tundagi jay no kaskasano. Ni Ariela ti umawawag. Sigurado ang kwarta man ti masapul na. Nagkid daw iti kwarta. Ikakadagos. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwa na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Gasa. Napalabas, inalukoy ni Panyang ni Monre nga agnaeden iti abong-abong na. Ngem nakuna ti baro adamagen na pay nga umuna kadamalyong ken anaya, ta saan na ama desisyonan daytoy. Kabayatan na, iti met lugar nga ayan dabaliko, pinagatapan ti lakay ni Rocco akaanakan na, nga amangan no agkursonada kini Cleopatra, taapay adi na maibagaken kuana ti kagara na iti balasang. Pinasyarmet ni Rocco ti resort. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. No kaskasano. Kukwak da ito resort. Ken saan lada ito eh. Ado pa iti sa ni Juan Ariela. Mabukudak to amin dagi jay no kaskasano. Na Ariela to mawawag. Sigurado ang kwarta man ti masapul na. Nagkid daw iti kwarta, ikakadagos.
Hello, Ariela! Inikan man na ni Mang Rocco ni Mami iti kwarta. Apa ya kasjay? Kasano anaadaan iti ado a kwarta ni Mang Rocco? Iso idi ti kanayon adumawat ka ni Mami. Ngam nabaliktad matan ti sitwasyon. Ma'am Angelay, adto yung ti hot milk mo. Oh, awat mo. Sige, idisom di talamiseta. Amom anapudot, yawat mo dagos kanya. Ha? Ay, sorry, ma'am. Ay, gaya man niya. Ay, ma'am, sweldo ko maidi na minsan nga aldaw. Ngamjak matla maurayan na mayawat ti sweldo kanya. Sino tinangalakan ka dito'y mansyon, nanalabang? Ni Madam Ariela, ma'am. Oh, di iso ti pangibagam iti sweldom. Kanayon mat ngawan dito'y mansyon ni Madam. Ni Mang Rocco ti asitgam. Nakaturog pa'y mat, ma'am. O, di uraya mamakariing. Ala, panawan nak dito'y. Ingkay tuloy tar aramidam. Aywan, ma'am Angelay. Ay, nawaw. Talaga akas jay mansyon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nukal daw ang tiswildam, kas kalabula pagpipinasaan da. Ay, nawaw. Wan nga raw malyaw. No ibagakin ni ma'am Angelay, baunan nakin ni Madam Ariela. No mapanakin ni Madam Ariela, ibaon nak amapankin ni Sir Rukaw. No mapanakin ni Sir Rukaw, baunan nakmat iti ayan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Kas jay da talaga. Iruam mo, ti bagim iti kas jay nga ugali da. Ay, nawaw. Unay mutang. Day talaang matiliw-liwa tayo ababaunan. Ti kaaldawan ti sweldo tayaw. Ang madilay pa'y, kit nagbasit lang arudang. Ay, nawaw. Sumapol ka nga minan na iti sa bali a pagtrabahoam. Pisan na mabalin malyaw. Diyak kayat apaayan ni Panyang. Adda nga min utang ko ana imbag anakam iti gayim kaw. Iso adyak mabalin na pagkidkidan iti kidawon na kanya. Apay, anyat utang mo anay bag anakam kinipanyang, Luzon, Visayas, Mindanao. Nanya kamutang. Lus biminda ko nam kadilatan. Ah? Ay, nawaw. Kaya't kumot nga ron na complete wan tinagan mo, Los Biminda. Ay, nawaw. Labli ko nam latakaday. Ha? Wano saan? Love no iso. Ay, Love ko nawaw. nam kanyak malyaw. Ay, manjak! Ang mga naibagada nga agjowa tay, nawaw. Ah, anya ko ma. Awan mo't dakes na. Tagpada tamot a single. Na, I am single, but not available already, lovely. Ay, Ha? nawaw. Sige, mapana ka. Ha? Indagas ko lang dit aginatang ko asyo ka. Sige, mapana ko. Los Biminda! Ay, nawaw. Namatin sa itimbaga. Nakadkadlaw anak selos. Ay, nagrigat lakit tinayanak agwapon aya. Ado ti agkursonada. Daibing kinlable, agkursonada da kanyak. Ay, nawaw. May sapay ni Panyang. Iyaga mo, kasla limod akras nak dejay. Ay, nawaw. Mahirap talaga ang maging pogi. Ay, nawaw. Lukasta, manayunan manen ti daga aso kayag kanakan. Kapilitan ulit ay. Ay, nagadayo mutin da jay. Ijay pa'y bangir abantay. Asidaglaang ulit ay. Nayunan ta di plantasyon tayo ti green tea. Tayo madon ti customer. Anya launay ayat ti pangayatan da di ta green tea. Kanakan. Anti-cancer ngamin ulit ay. Apay no mga alak mo ti sa bali amang suhay. Ni Malyaw, no isaw. Ulit ay. Awanan ni Malyong iti mansyon. Ay, pimanawag. Wen. Awanan ti sakit ti ulok iti mansyon. Isumit lagaya makabarbaro marin ti babaw ninyo ah. Mga alakan iti sa bali amang sukay. Jak sa kabailan. Si kalatan ulit agbalik ko. Tadoblyak ti sweldo. Ha? Sa bali pa'y ta allowance mo nga ited ko iti linawas.
Imbesa sa bali ti mairanod, si kalaengan ulitag. Sa bagay mo't kidi ah. Sige. Sumuro taklatan. Iti anyaman na kayat mau. Kanakaan. Sige, Sir Rokaw. Napanan ni Sir Rokaw. Itaman pa yan ni Sir Roko ti pimasyar di tawi. Ni Madam Ariela ti sigud nga umay di tawi. Kain apay akas jay tinakuna ni Sir Rokaw. Isunto ka nun ti mangimaton iti daytoy adaga. Saanen ani Madam Ariela? Na, apay nga tangay. At nga ta saan da nagkinaawatan? Nagapad nga ta? Kahit nagsinadan? Makapati ikaw, mate. Ang urayak mat ti umay ni Madam Ariela. Ket amwal no anya mat ti ibaga na kanya. Adaman damagakan ka, Monrey Barok. Anyan dayta, nanapanyang. Kaguram ka din ni uncle mo a Samuel? Ha? Saan mat? Uray na uyong idikanyak ni Uncle Samuel. Saan ko akagura? Nasayaat nga ron no kasta, Barok. Ang maapay, saan ka mailiw ka ni uncle mo? Ha? Amom, itinaudi apan nakakita na ken ka. Nadlaw ko anapalalo tiragsak na. Iso ano saan mo akagura? Sarong karam nga rood ni uncle mo. Ha? Katuwan nanapanyang. Sige, sarong karak tumanan ni uncle ko. Ay, makabalikas kayo mo't gaya man, uncle. Saan pa'y unay ang maawatan ti ibagbaga na, Barok? Dingan mo, Ha? Anya ka no, nana? Di ka kanun pumanaw. Ha? Dito'y kakanon nga agnaed. Ha? Pagbigyan mo na uncle mo, Barok. Bantayan pa'y lang. Uray sumagmamano lang nga aldaw. Agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Barok. Ha? Ala, di kagsangit Uncle Samuel. Sige, sana pa'y pumanaw, Uncle. Dituyak pa'y laang. Kadwaan ka, Uncle. Anaya! Anaya! Ay, nawaw. Ha? Ni, ada ka di ibagayo, tatang. Di mon samat na puutan tiya si dagkukin ka, Anaya, anak ka, ay nawaw. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Kaili mo ka din ni Monre, ay nawaw. Ha? Kwa. Aklunak, tatang. Maikawa ak iti kaawan ni Monre dito'y balay. Imawag ni Panyang Itay, ay nawaw. Saan ka nawapalubusan ni Uncle na Samuel? Nasayahat mo't Tapno makapaginiliw da iti ulitag na, tatang. Uwan mo't kidi Nga madlaw mo't analiday ka ay nawaw. Agam, maawatan ka mo't kidi anak ko. Gagangay na, takaayan ayat mukit nga raw ay nawaw. Tatang. Maawatak tirik na, takastaak mo't no dagduma. Ay nawaw. Sumagmamano lang aldaw, no lawas ajak makita di ay ayatek.
May ikaw na nawaw. Ha? Sino nga'y ayatin nyo, tatang? Ha? Ay, kwa, jay, ay, nawaw. Ay, di kaya kwa sawan. Idi, si bibiyag pa'y di nanang mau, ay, nawaw. Ay, nawaw. Iso, maawatak tirik nam anak ko, ay, nawaw. Agam, sana balay, tagsubling tumutlaang ni Munre dito'y balay. Iliwan na labiit na angkel na. Kunak no makadiskitarak iti kwarta dito resort. Awan mat. Binilin lakit din ni mami ti mangimat-maton dito. Agasam dayta. Anak-nak nga maawan apulos ti karbangak a makibiyang iti kita to'y resort. Ay, makapasuron at talaga ti kastoy. Suron kot. Awan serbi na nga awagan dak iti mam ditoy. Tawan mo ti karbangak iti kwarta ni mami. Ay, makapasuron at talaga. Kasaritak to ni mami. Tanuman nugot. Siyak ti mangimaton iti daytoy a resort. Cleopatra! Cleopatra! Gising na! Tanghali na! Hoy! Cleopatra! Agriingkan ko na! Nita! Kaslamanti ka maturog na ito, babae! Hoy! Cleopatra! Aldawan! Naggap-gapom ngamin idirabi aya! Ha! Napan ka na ginaman niya? Ha! Na! Agad arak dito silig mo! Ay na! Ay, no asawa ka la ko ma! Tinumpa-tumpakan nga oray nakaturog ka! Nay! Ay! Kaano nga tanga, baling nga asawak na ito, babae. Kaano nga tanga, klunin na. Papaharam sa amit na hindi sa balay. Apaya kanayon na rumwar. Kanayon na marabya na sumangpay. Mirakad konsan. Tamno saanin na makapanaw dito balay. Saan? Ang mga nukurain nak. Ang mga nubastidin nak. Ay, narigatan. Ano sa klatan? Hoy! Cleopatra! Gumising ka na, kunak! Hoy! Cleopatra! Hoy! Cleopatra! Balayo ka di daytoy, nanapanyang? Ay kwa, balay ti gayem ko. Makipagnanaad kami laeng. Kasta ka day? Agawid ako man. Ngam mo't apalubusan ni Uncle ko a Samuel. Ha? Adun tilangan ko iti trabaho. Amangan no ikatundakon. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatam a Dominador. Saan da ka nga ikaten ijay? Ay, agyaman nana. Diyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Tawanan ti pagswildo. Di ka madanagan. Saan ka mapukawan iti trabaho? Nasingpet ti amom. Maawatan na ka. Aywan. Asino ka diya talaga ti amok iti pagtrabaho a restaurant? Nanapanyang. Kunayo mo't asan ani Tata Dominador? Tal-tal kendalaeng ni Tatam a Dominador ijay, Monrey. Sa dino nga iti amo mi. Apay asan mi anakit kita kay ni Tata Malyong. Ay, kwa. Ado siguro ti baka kumikuman na. Iso asaan nyo amakit kita, Barok? Ay, kasta ka di, nana? Wen, Monrey. Kana ko na ti kabsat ko anasingpet ti amo yo. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam.
Di kan tumaikat iti trabaho. Apay ka di, Uncle Samuel. Ha? Sa anak a pumanaw? Kunayo, Uncle? Dituyak pay laeng? Kunayo, Uncle? Una, nukasta ti kayat yo, Uncle. Anya? Agnaeda kon ditoy? Kunayo, Uncle? Ala, sana mabalin Uncle Samuel. Agda trabaho. Ha? Agsangit kayo manan, Uncle Samuel. Patgan nga ta ni Monray tikid daw ni Samuel kenkwana. Gagayem, diyo liwa na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Casa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.